Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Geli cemaati pişti ku insan vefat dike, pişti ku insan dimre, malume ameli insan disekine deftera ameli insana tên girtine fakat henek tişt henek şugul henin Resulullah aleyhissalatu vesselam ve mizgine hane daime evan şugule ku insan le dünyayı kirinin defteri wan pişti mirin jî nayê girtine daima xêrê wan, daima hesenatê wan, mukafatê wan tên yazîkirinê, tên nivisandinê. Viya jî Resulê Xweda pê me teşwîq dike ku em wan emelê salih bikin. Em wan tiştê baş û rind bikin ku piştî ku em bimirin, em di qebrê Xweda sekinandî bin jî emelê me yê xêrê bê nivisandinê, bê dewamkirinê. Yani viya jî heqîqeten qencikî Xwedayê, başîkî Xwedayê, rindîkî Xwedayê Xweda bi me kiriye. Yani piştî ku însan di qebra Xweda veketî jî, paldayî jî tiştekî nake ama xêrî wî tên nivisandinê. Zehmetê naxwe, eziyetê naxwe, feqet xêr û hesenat jêra tên nivisandinê. Lazim e merivê mümin, merivê Müslüman jî xulvan emelê salih bikşîne. Dinek rîwayeta da Resulê Xwedayê Teala gotiye sê hebin, dinek rîwayeta da jî Resulê Xweda zêde jimartinin feqet ferq tune yani piştî ku însan wana nas bike wan emelê hanê bike ku têv yani emelê ku dewama wa hebe li dünyayê xêra wa jî heye. Yani ew eserê hanê li meydanê hebe xêra wî tê nivisandinê. Çinin gelî bira Resulê Xweda wiha dibêje seb'un yecrî ecruha lil abdî ba'de mewtîhî ve huve fî qebrihî. Di vê rîwayetê da witî pênc na heft heb emel henin. Heft heb tişt henin ku însan piştî wefat kiriye. İnsan di hundirê qebra Xweda jî, qebra Xwedayî jî xêrê wî însanê hanê tên nivisandinê, tên dewamkirinê. Men çiyê gelî bira yek, men alleme ilmen. Ew însanê ku zanebûnekî ya jî em bibêje xwendinekî ya jî bibe sebebê fehmkirina însanekî a ilmî tişkî ku bi fayde rê însanekî bide. Nexasim ilmê axiretê bi gelî bira, ilmê ku bibe sebebê xelasiya îmana wî, bibe sebebê çûndina wî ya cennetê yana ilmê dünyayê eger ku em rê însanekî bidin em îmanê nedinê, baweriyê nedinê ve zirar jêra. Fakat ilmê ku fayda wî di dünya û axiretê tev daye. Wexta ku me însanekî zarokekî me dersa elîfbêkê daye, me dersa Qur'anê ya daye, di pê wî ra mesela me dersa ilmê erebî daye, hetanî ew însanê hanê, ew xwendina hanê li ser bi û ji însana ra bibêje, ew alimê ewil ku dersa wî daye wefat bike jî xêr jêra hesab dibe. Heta wefat nekijî yanî. Sebebu kel faili yani. Wexta ku tu bî sebebê wî însanê ku em bibêjin dersa didit, çünkü tu bî sebebê ku te wî kiriye alim, te wî kiriye xwenda, weka ku tu wê xêra hanê bikî. Weka ku tu wê xêra hanê bikî. Art weka viya yani çi dibe bira bibe meriv xwendinekî rê însanekî da wî însanê hanê jî bûyê xwendina xwe dewam kir. Heta wiya jî rê yekî dinê jî bide. Ew rê yekî dinê jî bide. Bi vîya wayî bi hawayê zincîrê, bi hawayê helqê çiqa sana here ê ewil jê faydê dibîne, ê ewil xêra wî qat qat dibiyek. A dunya ew ecra neheren ya jî çemekî ve bike gelî bira. Çemekî ve bike û bi vê çemê hanê însan faydê bibîne, binek aliya da bibe, însan jê îstîfade bike. Hetanî ku ew çemê hanê hebe, însan jê faydê bibîne, xêra wî çemê hanê ji wî însanê hanê ra tên nivisandinê, xêra wî tê dewamkirinê ve huve fî qebrihî. Ew însanê hanê jî di qebra Xwedayê feqet jêra xêrî wî, hesenatê wî dewam dike, tê nivisandinê.
او حفر بیرن یا جی ام ببیجه کانی کی و بکه یا جی بیره کی بکوله یعنی اف آف تدی مگوی آدنک روایت آد بیجه سیحب یعنی نتیجه وان کوکا وان تیل جیکی دسکنه لورا منفعت وانا کارا وانا جبر که او سر وان لمیدان دائمیه خیراویجی دائمیه به چه ناوی ده برابر به چه جنسی ده برابر به ای خیره به ای فایده به تابی کو انسان جه استفاده بکه به نیت آخره وی انسان ده قبر خدا جی که بوی سبب او تشتیان چه کریه یا ری ملت دایه یا وکریه خیر وی انسان آن راجی دوام دکه آچاره او غرسه نخلن یا جنبه وی انسان آن داره کی دینه داره میوه داره فیکیا دینه یا جنبه به ولو داره سیب انسان جه فایده ببینه اما تشتکی که منتفع بهی به یعنی جه فایده به دیتنه حتی نیکن ملت جوی تشتیان فایده ببینه اف کسی آنه ده قبر خدا خودی خیر ده به خیر جراته نفساندنه حسنات و ثواب جراته نفساندنه او بنا مسجدن یا جوی انسان آنه جامی کی چه بکه گلی برا مسجد کی آوا بکه جامی کی آوا مزگفت کی چه بکه انسان کو حتانی دوی جامیه دا نمیج بکه حتانی او جامیه آنه لمیدان هبه او انسان کو وی جامیه آوا کری چه کری خدا خیر ده به ده قبر خدا هنده تسته هندوره جامیه انسان کلیمه کی یعنی هم به خالی کی بره کی باوه هندوره جامیه یا جی هم ببیجه عرده کی وقف جامیه بکه و گلرات آوی تشته کو جوی عرد محصولی وی عرده آنه به جامیه را به مصرف کرنه یا جی هندوره جامیه دا انسان کی بوی سبب ام ببیجه خرجاوی یا چیمانتواوی یا دمریوی یا جی تشتکی دهندره مسجد داوی جامیه دا حتی نیکو او اثر آن المیدان هبه او جامیه آن هبه جرا خیر تی نفساندنه جرا حسنات تی نفساندنه وی انسان آن جی ده قبر خدای وگاویا مدرسه جیواره یاری برا یعنی درنک جیوارنن قروم خیره چه دبن برا ببه انسان کی آوا بکه چه بکه تیدا درس بیداینه تیا تعلیم دین اسلام تیدا بی کرنه او انسان کو ویا کر بخیر اوی کتبه حتی نیکو او اسرال میدان ابن وان فقیه هانه اورنجی هانه طلبه علم حتی نیکو تیدا بخوینن خیر اویش کرا داره او انسان کو ویا چه کری بوی سبب وی اثر هانه خیر جو انسان هانه را تین وساندنه وی انسان بمرجی وفات بکه حتی نی میدان هبه او اثر هانه خیر وی انسان که بوی سبب تی نفساندنش خل وی انسان وفات نکرد بجی انسان اوجه فایده ببینه خیر جرات نفساندنه پشتی وفات بکجی مری بجی خیر جرات نفساندنه جرات دوام کرنه و او ورث مصحفا یا جی وی انسان هانه قرآن کی گلی برا قرآن کی هدیه کربن استندبه و دانی به جامعه یا جنبه کتاب علمی فرق تنیه جه کتاب شریعت دبه جه کتاب تفسیر دبه جه کتاب فقه دبه جه کتاب سیره دبه فرق تونه یعنی کتاب حتی بنیتا خواندنا وانا نحو صرفیجی دبه وقتا کو بس اینه وان کتاب آنه باوج مدرسه کیا جی باوج جامی کی انسان کو وان کتاب آنه بخوینه دوان قرآن آنه دا بخوینه حتی او قرآن آنه المیدان به تیدا به خواندنه خیر خودی وان را تین وساندنه وی انسان آنه خودی و وفات جی بک بمره در باسی دنیا و یالی جی بجیر دیسا جیرا خیر تین وساندنه او ترک ولدا یستغفر له بعد موتی حفتا یا جی وی انسان آنه اولاد صالح را کریه اولاد صالح را کریه اولاد خو بحث کرنا خدا و رسول خدا مزن کریه تربیه اسلام دایوان و دور اف باوی آنه وفات بکه اف اولاد آنه چخواش ده و باوی خورا دعا بکه خیر جده و باوارا تی نوساندنه تی دوام کرنه ولو که ده و باو ده قبر خدا بجی ده و باو ولو که مری بنجی وفات کربن حتانی اف اولاد آنه جده و باوی خورا دعا کی بکه یا جی عبادت یا جی خیر کی بکه ذکر حساب ده بس ده و باو را حساب ده ولو ده و باو وفات کربه یعنی لمزه کنه وان حفت تشتی که مگود رسول خدا دبی انسان کی که وانا کربن و وفات کربه ده وفات تاویرا واناش خود دوام دکن یعنی ام ببین تدی چم دوام دکه علم
لپیوی تی دوام کرنه دار دانی به باغچه دانی به انسان جه استفاده دکه دوام دکه یعنی چر وفات بک وانا جی پیرا جدا ناکفن حشق نابن زوا نابن کوکا وان داویا وانای یا جی بیا مسجد کی مدرسه کی آوا کرے به یا جی بیا قرآن کی هدیه دری جامی کی کرے به داب جامیه کی یا جی به اولاد صالح وانا تشت دائمینن تبی هر تشی لگورا خود دوام دکه آوان تشتیانه حتانی که هب خیر جخودیه ویرا حاصل دبه اوی حدیثانه گلی برا امبرن کدری یعنی تمام درسا اوی دامه درسا که انسان وان خیر هانه بکه و جبوک الاخرت جی جیرا خیر به حسابه خیر اوی دوام بکه اما وان خیرانا لچد چو جکیراته کنه بنیره یعنی درسه کی مزنه دنه دوی حدیث هانه دهی چیه اوان تشتی که گش هاتن کرنه گلی برا فایده مج انسان رایی فایده مج هفو دنه رایی اگر هم درس علمه کی ام خواندنه کی بدن انسانه کی و انسان هانه او فعمار را به او زانا را به فایده ویج توپلمه را جواکی را انسان را چه ده اگر که ام بیره کی ودن فایده ویج انسان رایی ام کانی کی ودن فایده ویج انسان رایی ام چمه کی ام چه بگن بنر فایده ویج انسان رایی ام مسجد کی جامی کی چه بک انسان تیدا نمیج دکه ام قرآن کی باوجن جامی کی مدرسه کی تیدا بخوینه دیسا انسانه ام اولاد صالح را بکن دیسا فایده ویج انسان رایی لمزه وان تشته که رسول الله علیه الصلاة والسلام گفت تشته که دیرک راست راست خدا را تنه بو گلی برام وکا نمیجه یا جوکا روجیه عبادت کی وان تشتیانه دنابینا انسان و خدا دانه بو دنابینا انسان خوب خدا بو اوی حدیث یعنی بره ما دا هفو دنه که همشه هفو دنه حزب کن حتی نیکو فایده ما نگیه هف خیرش مرا حاصل نابه حتی نیکو ام خیر هفو دنه نخوازن ام فایده نگین هفو دنه ام راضی بونا خدای تعالی جنت خدای تعالی بدست ناخن لیمز وان خیر مهم وان خیر کو دهرکن وان خیر کو دائمینن اوی هدیه مزنا کو خدا دائمه فایده مج هفو دنه رای جیران مرای جگندی مرای انسان د محلا مدا یا سیتا مدا یا بینا مدای فایده مج اقربای مرای جمرو رای جی انسان رای ج توپلم رای ج جواک رای ج ملت رای لمیزه کنه اف خیر مهمه که انسان دمرجی دوام دکه فایده وی جملت رایه انسان رایه به سبب فایده دیگه انسان خود وی هدیه دایمه خدا وی مزگینان دایمه لمیزه کنه انبر خود دن میزه گلی جماعتی ام دوی خیر مزن دور دای راست آمنا انبر خود دن روجیه ام دوشم و پیشم یا روجیه دگرن ام روجیه ام نمیزه سنت زیده دکن ام دبیجن بلکه خلاصی دوی داره تنی دای راست خلاصی دور دای اما لیمزه کنه وی خیره مهمه که دائمیه وی هدیه مزن مزب وی رسول الله علیه الصلاة والسلام بره مدده هفودنه که ام خیره هفودنه بخوازن که فایده ما بگه هفودنه لیمزه کنه بیره بدن فایده ما دیگه دیگه انسانا امکانیه و بدن یا جی ام چمکی ام چه بکن فایده ما دیگه دیگه جی انسانا یعنی تشتی که ام بکن جهو دنه را گلی برا داره که ام دینن انسان کیه ویجه فایده ببینه انسان ام یکی بدن خواندنه زانا را بکن فایده وی انسان زانا وی بگه که وی بگه انسانا تو جامی کی آوا بگه کی تیدا نمیج دکه تیدا عبادت دکه انسان اولاد صالح اولاد بیزراره فایده وی دیگه انسانا لیمزه کنه دگش دا دوان هر هفت ماده دا گلی برا فایده انسانا تیدا زیده هو فایده انسانا تیدا براستی وی عمل بخیر وی عمل دائمی وی عمل کو سکن جیرا تونه یا سکن جیرا تونه خودیه وی سکناندی جی ده قبره دا پال دایی وکتی مریه چوی رحمت خوده و عمل وی جرات نفساندنه سبب عمل دیگه فایده دیگه انسان لوما عمل جرات نفساندنه تو تشتکی چه گلوی داری بسکنه خیراوی دوام نه که به سبب کو انسان جه استفاده ده که جه فایده دی بینه مری خیر قزنج دکه لمزه کنه گلی برا چه نقطه کی مزن چه نقطه کی مهم
gerek em xêra hev bixwazin, gerek em fayda hevûdinê bixwazin. Evan emelê ku em pê digên razîbûna Xwedê fayda me digê hev. Ferz gelî bira çara me tune gerek em ji hevûdî hez bikin. Çara me tune gerek em hevûdî hemêz bikin. Çara me tune gerek em kêfa xwe ji hevûdinê rabînin fayda xwe em fayda hevûdinê bixwazin fayda xwe bigîne hevûdinê. Vê xêra muhîm fayda wî di çi da ye ku em faydê bigînin hevûdinê. Yani me behsa tiştê ku însan dimire û li pê wê xêr dewam dikir lazim em wan xêrê hanê bikin gelî bira. Em ewladê salih bidin rakirinê. Nexwasim em medresa çê bikin, em camiya ava bikin, em kitaba bistîn û bavêjin va dernê hanê ji bo xatirê ku di qebra me da jî emelê me bê nivisandinê. Yek hadîsa dinê Pêxember aleyhissalatu vesselam dibe tiştê ku inne mimma yelhaqul mu'mine min ameli ve hasenatî ba'de mevtihî tiştê ku însan bimre wefat bike û di pêra li pê wî were gelî bira çi ye dibe ilmen allemehu ve neşerehu ilmekî te xwend te da xwendinê û te da belakirinê. Aviya tu piştî wefat bikî jî vî tiştê hanê li pê te dewam dike. Yek ew walîden ew weleden salihan terekehu a dunyaya ewladekî salih pê xwe ra hîştî vê ewladê salih jê ra dua dike xêra vî însanê hanê dewam dike ew mushefen werîthehu ya jî Qur'anekî havêtî camîkî daniyê camî ya jî kitêb ji feqîya ra kiriye havêtî medresekî ji bo yek bixwînin ew mesciden benahu ya jî mescidekî ava kiriye ew beyten li ibnî sebîl benahu ya jî xanîkî yani xanekî tabî bi xêra xwe ava kirî çêkirî gotî însanê ku têda yî birawere lê vekeve û derbas bibe aviya ji ber ku însan jê faydê dibîne binêr însan jê faydê dibîne hetanî ku ew xanî hanê li wê derê hebe ew xana hanê li wê derê hebe însanê ku were lê bisekine jê faydê bîne xêra wî ji wî însanê ku miribe di qebra xwe da xêra wî jê ra dewam dike. Ew neheren ecrahu weka gava dinê jî me got ya jî em bibêje çemekî bîrekî ya jî kaniyekî veda bi kolabe ew sedeqeten exreca min malihî ya jî sedeqekî ji malê xwe derxistî gelî birayna saxê vî însanê hanê sedeqekî derxistî dayî û mile ji wê sedeqa wî îstîfade dike telheqhu ba'de mewtihî avana piştî ku însan wefat bike gelî bira piştî ku bimre di qebrê da xêr ji vî însanê hanê ra di nivisîne tê nivisandinê dewam dike. Yani xêrê wayî gelî bira em çima xêrê wiha îhmal bikin em çima sist pê bigirin xefîf pê bigirin em herin bi tiştê beradayê ra meşgûl bibin. Tiştê ku fayda wî ji meriv ra tune ye tew ku tiştê zirara wî ji meriv ra hebe çima em herin wan tiştê hanê bikin zirara wî ji axireta meriv ra hebe. Yani çawa tişkî di dünyayê da gelî cemaatê zirara wî ji dünya me ra here hebe heyatê da em dikin tişkî ku em zanin vay zirara me tê da em derin wî tiştê hanê dikin na îja zirara axireta meriv wexta tê da hebe lazim em xwejiya jî muhafeze bikin lazim em xwejiya jî dûr bikin em wî tiştê hanê jî nekin tiştê ku ji me ra lazim van xêrê hanê em xwe lê bigirin ji piştî mirinê vana ji me ra fayda wî heye. Piştî ku em dimirin menfiyeta vana ji me ra ye piştî ku em dimirin kara vana ji me ra ye gerek em vê meselê hanê jî van meselê hanê jî em cidî pê bigirin em ne ku hema bibêjin û ser ra herin ya jî em guhdarî bikin û di ser ra derbas bibin em nekin yanî em ji boyê kirinê dibêjin ji boyê kirinê jî înşallah em guhdarî dikin. Hadîsekî dinê Pêxember aleyhissalatu vesselam li ser piştî mirinê gelî bira li ser halê qebrê piştî ku însan di qebrê de me got vana van faydê hanê jê re heye ka em binêrin tiştekî dinê Pêxember aleyhissalatu vesselam ji me ra dibêje. Car însan gelî cemaatê ji xêrî van xêrê ku kiribe aqrebayê wî jî wexta ku xêrekî lê bike di qebrê da digîjiye. Aqrebayê wî merivê wî wexta ku xêrê lê bike di qebrê da digî vî însanê hanê çunki di vê hadîsê da Resulê Xwedayê Teala dibe wexta ku aqrebayê însan merivê însan dibe sedeqekî bide li ser navê wî û dibe melayîket heta wê sedeqa hanê wê xêr hanê dikin tebaqa tînin ber serê miriyê hanê di mezel da dibe viya aqrebayê te dibe merivê te ji te ra hediye kiriye xêr olarak
بهاوی خیره دیگه وی مریه هانه او مریه هانه جی به کیف خوش دبه به خیری وی زیده دبه اقربای انسان جی مروی انسان جی وقتا کل صدقه کی لسر ناوی انسان بده ببه ویا خیره دی و باویم یا جی خیره برای من یا جی خیره اولاد من یا جی خیره فلان کس من فلان کسا من تدی لسر ناوی تا خیره کی صدقه جخوارن دبش چه دبه برا ببه خیر جوی انسان آن راجی حساب دبش بروی هوای گلی برا مثلا ما تدید ناو مدا تی گوتنه دبه شیوا مریا یعنی ویا هی ویا حقیقت لازم گرک مرف ویا بکه یعنی ما خوارنه کی چکر گلی برا ام چند کفچیا زیده چه بکن ام بارداغا کی قدح کی آف زیده تخنی برانگی زیده به ام بدن جیران من محتاج کو به اویاد به چس گلی برا همام دف جوی مری بردن همام دف جوی انسان وفات کری برده ویاد به سبب حسکرنه ده به سبب براتیه ده به سبب کجر کین و بغض کی نفرت کی ده به سبب راکرناوی ده به سبب کوله قلب مرف ده بیک دل مرف ده بیک یعنی بلکه رو قیمت خوارنه اشتری زیاده تونه به خوارن مال هر کسی دایه وقتا کو تو بوی فهمانه بوی تشته بوی نیت آنه توی خوارن آنه دشینی او جیران تا کیفایت دمک جیران من جمع حزد که دمک کیفا جیران مجمراته دمک از بیرا جیران خودامه دمک جیران من فایده من دخوازه وی تشته آنه جمرا شاندیه همام دفج مری برد آویا تنی بمین مرا پیدو خدا خیر اید هنا ساق پیدا به خدا خیر اول سر ناوی مری خناجی بده دوی حدیثا کن مخوان حقیقتا دگیجه مری چون رسول الله علیه الصلاة والسلام دوی عین ملائکت وادوی فیقوم على رأس القبر ملائکت سر قبر آوی سکر یا صاحب القبر الغریب ای خودیه وی قبر غریب دبیجه اهلو که قد اهدو الیک هذه الهدیه فقبلا دبی اهلیتا دبیجه وی هدیهانه دبیجه دایتا دبی قبول بکه دبیجه وی انسان آنه جیزاتنش خو قبول که چاوین ریاس آغایه او هدیانه دبید که قبراوی فیفسح له فی مداخله دبی تمام جی قبراوی فرد به و قبراوی انسان آنه تجه نور دبه داویا حدیث داده بیجه و دیسا اف مریه هانه وها دعات که جزا الله اهلی عنی خیر الجزا خدای تعالی دبه خیرا اهل من قبول بکه خدا مکافاتا و بدیه خدا خیرا وام بدیه بان خیرا مزن بان مکافاتا مزن بوی شکلی او جی قبر جیرا فرد به و عذاب لسریوه به عذابی سفک به خیری وی انسان ده قبره دا خیری ویجی زیده ده بگلی برا بسبب چه؟ بسبب لدنیای مرابوی ایوارا اینیاوی که درخستید به ایوار اینیا شیوا مریا که ما درخستیه هم پی دیگن خودیا پی خودان خیر دبن دیگن و خیرانه و آدن جید به سبب حسکرنو سبب براتیه سبب اگر تشکی البردل انسان کی جیبه او یاش بردل انسان درد که و دید حق جیران خدا مروی خدا یا جی انسان کی مراد به دبکو جیران ما دلی ویج مسار بو یا دبکو عجبا مگوتین کی جرا کربه عجبا تفجر کی محرکت کی ملخوشاوینه چوبه وی جیران مجمسار بویه فقط وقتا که تو شیوان جرات شینی او یا هر تشدید قدین دمک جیران من جمع حزد که ادبیدا ویدامه فایدامن خیرامد خوازه رب العالمین ما بک جوان انسان آنه جوان کسی کو عمل صالح کن تشتی خدا جل راضی وان تشتیانه کن ما بک جوان کسی آنه منک جوان انسان مزر انسان مور انسان کو فایده و خیر و نج وی رای نج خودی وی رای نج در جیران رای رب العالمین منک جوان کسی آنه ما بک جوان کسی کو وقتا وفات دک دمرجی عملی وی خیری وی جرا حساب دبه جرا جاری دبه و جرا دهرکه جرا دوام دکه تی نفساندن دفتر یوفکریه رب العالمین مو جماعت حاضر و گهدار تمام مسلمانا بک جوان کسی هانه آمین والحمد لله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته